上面是木兰花，这个中国的国花，最体现sobre aqui nos vimos as flores chinesas, flores nacional. 谢谢。谢谢。哦，那个，谢谢。照张相吧，来。你们现在吗？是。好，对。这，你可以。Okay, thank you. Wait. Taking advantage of your capability and conditions to treat patients. 尽最大可能的发挥你们的这个设备啊，包括你们的医疗能力，来帮助更多的这些病人。I brought a patient. I brought here a patient. 他在这里带来一个病人过来。He needs to be operated in the head. 他脑子可能需要做一点手术。To take all there and put new one. 他说他要把脑子里面那些东西全部丢掉，再装一个新的东西进去。Can you? 你们可以吗 If you can, come here. 可以的话，帮他去。This is the patient. 这个就是这个病人。He has no brain. 脑子里面东西还要换一个脑子。向总理跟讲学习，多学习知识就行了。Learn more from your father. You must learn. I was operated in China. You have to be operated here. 到中国留学。好，study in China. Obrigado. 好，我看不讲了。Okay. Itu salib, aku salib. Itu terusnya. Masa isi dia kan? Ini beliau ni. Ini beliau.
Kita letakkan gitu. ini yang sudah Tanona ida dulu nih mau paling basir kudu mai. Win aku ibu kudu harus. Ini win itu Saya itu kelai. Habis saya itu kelai.
Ayos ayo lagi kan. Ayos. Ayos biasa. Yep. Oh, yep. Yep. Okay. Sono importante deh, sila dia kata iwi imprensa mora sekali sama lagi. Dia ro Arpis hospital posisinya hahu halau ini ya misalnya Timor Leste dia tres ate dia desohi pusi dia tres ate dia novi atendimento hospital ro hospital paciente hamutuk Ridung Sanulu atusia 46 paciente neve mak visita mai ro hospital idane depois paciente hamutuk 50 mak hetang operação durante missão rone iha Timor Leste iha paciente sira neve maka hela trata iha rolara e neve mak sira hamutuk iha 2.600 e paciente serane hoto diak e tratamento sucesso e missão serane contamos visita equipa médico sina vai halikisa nevemak por volta hetam paciente hamutuk 300 liu e nomos visita ba iha Atauru ia centro saúde Atauru e tratamento nevemak halo heneba e besi 500 paciente nevemak hetam atendimento durante visita ba Atauru
Hoy dane ohing diades missão ikus ro hospital ni Timor Leste ohing se fila faluba na saung sina. Ini kalau larang, bebe vamos morir. Sim, iha bebê ida mos moris iha rolarang, bahira visita halo tratamento e hetan mos atendimento husi médico especialista husi ro hospital husi sinania. Paciente sira nebe mahalo operação e amora sira sira. Maioria paciente sira nebe mak ihane paciente sira nebe mak ho ba mora sira nebe mak sira malo ko appendix no mo sira malo nebe mak ho operação sira nebe mak ki tamba sira bot sira bele consegue halo tamba ho tempo então sira refere are fale tempo selo que refere fale ba hospital nacional. Mr. Saudis, Rosiluk saya mainkan. Tuir informação nebe makia possibilidade ro seluk se mai plano informação nebe mak amisimo ebe amila bele fo tamba bahiri te quando anúncio e ona carta nota verbal di usi pene Ministério del Estrangeiro e partila mana Ministério Saudi depois maka ami tecnicamente ami coordena tamba agora dau informação iha mai be sedau iha carta oficial então ite sedau considera nessa rosirane visita então no entanto agora ite sedau iha oficial visita nebe maka confirmado ho leusi carta nota verbal mai. Mereka bagi tratamento de paciente barak maka mai ante anak boleh tratamento. Compara ko itanian ika reglaran dalam rumah pasien sira lagun ba hobor nessa da ko de maka moxis lazer. Kali kidane normalmente tratamento sira nebe makhalo ladung dok mosu sitaniam atendimento di hospital tambah sira halo de operação sira nebe maka ki tratamento sira mos in geral iha itani hospital nasional mos halo questão tambah dalam rumah sira itania população informação nebe makama tambah sira tratamento especialização di hospital mos itania tambah dana makidane depende ba comunidade ninia opção atau hele visita idane pertinente tambah sira po atendimento gratuita ba itania população nebe idane depende ba fale ba população ninia opção atau hele ba iha visita mairo idane nebe hola koi dehan kata tidak rone maka iha saida liu mai bene depende também tinha população sempre hare kata atendimento ida nebe maka tuir sirania karak tuir sirania necessidade ida nema que importante vai tinha pouco nebe itala lahare de kata ida ne mesmo ida hare kata especialização sira completo mai bene ni atendimento ne operação sira na fati refere quando caso bot refere na fati hospital. Hau Narsi Fernandes, Direktur Gabinete Politika Planeamento e Cooperação, Ministério da Saúde. Obrigada, Barangay. Sabina.